Toh akan ikut ya tentang pelapli mereka fermented processing unit yang ka Kasuntiu Sandukro. Kumshi benta jang kajing rakhi kasngi kerpang kinong ridok ha kabalatip kum ka National Fish Farmers Day katanat fisheries jang ka sarkar pedeng kala penlong ka virtual program anta kasngi na kabanta ki jila bapher jang kari India ha kabala yo ban play do menteri ka sarkar pedeng jang katanat fisheries animal husbandry ba dairying uparshotham rupala yaki project ki baya day bat ka kam ridok ha hakane ka program hamai rang lapli ya ka way ki fish processing unit jang ka seng trelang wai Kasuntiu SHG ha wisuk mairang ya kabala bay pisa na kaskim Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY jung sinam 8,000 arkho hadu arkhuway kabala pentre kam da ka office jung Superintendent of Fisheries West Khasi Hills District Nongstoin hakani ka program la danlang Superintendent of Fisheries West Khasi Hills District Nongstoin ba e lalu kinong tray katanat fishery usim khna kahima nongklaw pa em KMCM le kinong ya lam shnong lam ki pat ba kathan World Fishes Day beri mengatasi kebegitu organize manusia. Manusia shalong haki director level. Rementau senam kawan baik awak kepada program kawan baik Tamil Nadu. Dia apakah beras pada kia online. Kumbang kami World Fishes Day ada kalau minti kami bagi event dia kami bagi kelong kumba ketak ni ai play jadi fish farmers ini kinu beda kam doha. Ba dan baju ki bagi lala menpimi diri cepat ki doha lagi ka any product by product value additives kenang ba ninyo ba mengi ki beriam dia kemudian ka World Fishes Day ru ka National Fish Farmers Day kadai ru ka bagi kentu beriam ba ka lembah ka fisheries nila ban generate ya employment dia banong ya kadang ru kan deka dinon kumlai itu kawai ru kan deka bagi kan deka benpau buram jadi scientist di jongi di fisheries boleh Harilal atau Dr. Harilal Chaudhary beralukuni belagi benikong ya ka India ke bini jadi sampai dokter lembah injection ngau itu gelang bah haki pung bagi bu bagin bini ki kasambai kumban suang bagan mata kesini kumba kandil beli ke project bagi innovate agam Meghalaya. Kini include dia ke kandang ke hatchery, ke female, ia kene fish additive boleh tongkap kene. Ada yang kerja kandang ke weight training hall nuclear. Sebab fact di lembah beliau ke scheme central scheme. Dia cyber fight ini jadi memiliki industri like development program. Dia haka pokok cuma yang bentuk dia na aku beli kenika Kasuntiu fish fermentation processing unit. Bila sim kenika scheme, hawa ki scheme dia nama kelas tanpa kenika project jengking bahai banet. Mulai mentau pada kelas sim kenika scheme kita kampen pas susu kenika dia kenika project jengking. Dia nangai ada oblate berkuifi, bagai dia bagi datang pinang reach, pinang kiau sejong. Dokumen bantuan hakani ka singi, hakani ka jaka, hakaba nagalang jo ka white Kasuntiu SSG kalala ka banseng, ya kani ka unit hakabi day bagajing pinni lani ban pedam, ya di kutung nagabatawan syalan, hakani ka dong khan ka jongi bat hagari hasi bajantia ka jongi baro kawai, bat bagi yo ay kadi ka program yo i bagadi ka program ka bala lunch na tagsni lingba daga ministry jongga fishery jongga sarkar India habro ko dari India hagabi dai bat kadi ka scheme lingba ka PMMSY te kadi ka lo ka cikar ku ka bakra na ka banta i pai ba juga dari India i paro ko i bala yen halagi joki kijan ki jongki naga mataban sengi ketika project kabahe kabala ya kaban penim naga benta jongki tena kadang jong ni kum keslong mi aibun sim kamtam ni bawai Kasuntiu SSG kabala la ban le kene kam kabakhrau ketika kadang sim kabaning kong 4 ton SC ke district Eastern West Khasi Hills ke jongi
ngam tips kui the district ilarum mene ke kamera hang bagi dem tung itu ki kiu kra den la kali kat nu kilo we kra kala benrung itu bi tung mu kala dem yo magum lagum nu lai ko kra du sau ko kilo kabumut sisit ni kala ni di hajar kilo hadin ba kini tung lalong ya kaban tendon kam te ngayu i bagade ko we di lat kamai kababhatam na kabanta jogade ka dom bagathan ga jogi ka tum tap ga de ko we ne ki tum ke bapang bha la grai ne ka la teliat ne ka la pam kawara ini niyo banma ga tis ka jongka kabangi ku ki khasi ni tendon kam bha ya ga ni ka tum tap te kerban bagade ka project ke jongfi ba sedang la launch mentang si kan long kabayan yo bha kabala panang ketiu hi kum ka SSG habaro kilian agwa phila panang kiu shapran isu ban maksong panamyong ka jongi don pun bagi SSG ban yu ye ki kiu shapran ka jongi bala bagi SSG ki yo edishania yu i bagi yo ya ka jinera limba ka jikrshan pisan ki bank ban ni we ki we ki popula baton ke yo ka ki krur hab yo edishania kila matnya jadi projek ki jongki ki baper tengikit bok diruyang na gamta ka wai hasentiu SSG bakana la manangya shapran kan don ne jingong ko we jingong steli ka jingstu jumbut khnang pri ka kam ka jongki kanun kun no akanu du por ndai ba nangla pan kiu shapran ha ka ban ki ka mai ka ji lemba ka jing thumu bo ba ka jongki na gamta ban kentiu iwai takini ki mo kendiat ya ai kublai terpang piparo apabila khot subha banidan yang kena kapor ku kerki na soban ai kublai ru na kabenta jong ka wai hasentiu silver group kabla sedang ya kena ka benta program na kabentaban penmi yang ketumtam hanya i ulatho ketika traditional fermentation of fish ketika jika kabang ju praktis dan kabang ju le ha kijai benriu riulum kijami nga ai kublai pagrut na kabenta ka Ministry of Fisheries jongka Sarkar dari India kejungi kepala launch apply ya kena National Fish kepala rakyat juga pun ya ke National Fish Farmers Day mendarasni matai kublai ya ki nomrap dokha hakaleng jong dari India hi berbuai nabar ba lengba jong dokha gila ya kaban yo ya kejimpam nak benta kejimpam kam ki bisa kejungi Pat harga berkat apa segi kipor mensure lalu kipor kam mendai maju om ba kajinya kai pateng gerok ha kelas dang lalu kipor haswa banwan uji stress kene saya lu peladan lupa kita kinong-tong dok ha gaduriau Galilea ngangit ba kadai ke yau kepala rimtam na barok dengan kerman scam pa yang kata kabalim kadang yai im hadu kini sengi muta dengan kemalu ya idon wi kong hang ne bang itu bai kong smitra idon sya po HDFC Bank dan rai nomor ba ban pen em ban beteng ya kecing kai ya kini dok ha lagi tung terkau ihap ban ino kam ban penim ya kata kam ban beteng kang ban dukut dengan kerman scamru ba kene gawai kasentiu salbro kanang penroy ya kene kam ha kene thai ujungi kinang ba ngila lemba jopi kinyo chibun ki kam ki khna samla ki popule kila gawan penrung kam hakiki kisngi nginom la su banyo i kam sarkar ikadon kam bangin seng lagi jong ikam
ladang pulih kita sepangka selebron kiwai ki jaka ke leng ke India haga menengkong sedang dalade na bentai lade bat kaba lain yang tagalong banya rap lem kiwai kat haduk ban ai ram se kiwai ya kermenskan kami ka SG hande berasdang ini kam long kenuksa na kabenta jong ne kathai kejongi hangne hamai rang khantam but syakani kathai wasi brokowai kanyarap manai kam mai jam man nio kam yo jam iki babun balang ki bangimla ya kabanyo tang hiki kam sarkar